dan i dobrodošli u novi klip. Verovatno ste navikli da koristite vaš telefon da biste uslikali nešto, međutim pre nekih 20 godina i više to nije bio slučaj, nego su se koristili posebni fotoaparati koji su u zavisnosti od samog aparata imali manji ili veći broj slika i naravno razlikovao se kvalitet tih slika. Danas ću vam baš to pokazati, novi klip, retrospektiva broj 6, fotografisanje nekad i sad. I sad ću vam pokažem kako su izgledali fotoaparati u to vreme. Znači, ovo je bio jedan od novih aparata, znači, koji se svuda bio reklamirao i koji ima ovakav aparat, on je bio car. Njemu je stajalo oko 40 fotografija, 30 i nešto, ne mogu da se setim. Kao što vidite, ima ovdje oznaku Clear Shot i ovdje je pokazivao koliko vam je preostalo fotografija. Film se stavljao ispod ovih vrata tako što ovdje otvorite, odnosno ovdje, i tu se stavljao film. Kada stavite film, naravno potrebno je da stavite dve baterije veličine 2A i kada se upali zelena lampica, možete da slikate. Ovaj aparat koristio japansku tehnologiju i stvarno je bio, da kažem, mašina u svoje vreme. Kada završite slikanje, jednostavno zatvorite lens, uz njega je bila i fotrola za nošenje, dok pored njega imamo ovdje jedan još stariji model, a to je ovaj Kodak Extra 200, koji nije imao blic, ali je imao svoje prednosti i mane za razliku od njega. Znači, u njega je išao, kao što vidite, Kodak 110 film, koji se stavlja ovdje, vratance se otvore i ovdje se ubaci film i onda zatvorite. Slikanje se vršilo na ovo dugme i onda kako slikate, tako prebacite ovdje. Slikate, pritisnite ovo donje dugme i on sam onda, ručno premotavate, njime automatsko premotavanje. Broj preostalih slika je pokazivao ovdje na ovom prozorčitu, koliko se sećam, i gledali biste kroz ovdje, da kažem, kroz ovaj lens tu i onda slikate. Kada završite, jednostavno samo zaklopite i imali ste ovu kopču za nošenje koja je jako lepo izgledala. Jako je bio praktičan za korištenje, brzo, znači samo otvorite, tap, slikate, zatvorite, to je to. Ali nije se mnogo grebao, kvalitetan je bio, robusan i dan danas, preko 20 godina star, kao što vidite, jako zanimljivo izgleda i mogu bi i dalje da se koristi. Ne znam da li ima i dalje da se kupuje film za njega, ali mogu bi da se koristi. Za razliku od njega, ovaj je, sem što pravi bolje fotografije sa blicem, također ima, kao što sam rekao, i veći broj fotografije mogu da napravi i on ima uz njega također bila dugačka kopča, ali dobro, to nije toliko bitno. Tada ste morali da razvijate sliku, sve slike islikate, odnesete u fotoradnju, on napravi i onda vidite šta ste slike. Naravno, možda ispadne i neka fotografija koja vam se ne dopadne, ali morate i nju da platite. Tako da to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se dopalo. Hvala puno na gledanju i doviđenja.